ҳамада салом алейкум бардоро, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва бо шумо ҳастам ман муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Видеои имрӯза аз рубрикаи Зиман ранҷидаи сайёди боши ман ки хоҳад шуд. хабарҳои паданаладский. бо ширкати шифофарбо шумо метавонед ки ҳиҷома, фитабочка ва масҳаҷ бепул кунед ва ҳамчунин доранд дороҳои гиёҳӣ барои асаб, лоғарӣ, фарбешавӣ, вазнгирӣ, вазнпартоӣ, бемориҳои занонаву мардона ва ғайраҳо. шифофармо истифода кунед. Ва касе ки надонад, як бор дигар хотиррасон мекунем видеоҳое ки дар ин рубрика мо абзор мекунем, яъне ки мақсади ин рубрика хабар додан дар бораи он чизе нест ки мо дар бораш гап мезанем, балки абзор кардани то кадом андоза паданалатски бидан шаҳад. номи рубрика худаш мега ку хабарҳои муҳими ғайри паданалатӣ дар рубрикаи SM News мешавад рӯзҳои шанбе. ва дӯстон, ссилкае ки дар якум комментария закрепи шудагиа, ин ссилкаи телеграм канали Салом TGI телеграм канал бардоро кушода метавонед даромада тамошо кунед трейлерҳои порчаҳои видеоиро ки дар закрити каналаш меброяд. мо дар замони технология ва асбобҳои рақамӣ зиндагӣ дорем. ҳар як қадаму гардиши мо тавассути спутник камераҳо ва телефонҳои мобилӣ назорат мешавад. аммо соли 2014 ҳодисае рух дод ки тамоми мутахассисони таҷрибадори замонавиро ба ҳайрат гузошт. агар ки дар шумо писанд омад видеош, ба метавонед гузашта дар закрити канал обуна шавед ва видеоро пурра тамошо кунед ва тарзи гузаштан дар закрити каналаш ҳам дар онҷо нишон додагиаст. ва агар ки закрити каналаш обуначиёш ба 5000 раса, 4 каса ҳаҷумра рой мекунанд. хеле ҳама фикри хубе бардоро, обуна шавед, мумкин ки победители ягон каси шумо бошед. Салам алейкум всем, я гражданин из Таджикистана Муродов Рамазан Ходжиевич. Хочу встретиться с Владимиром Владимировичем Путиным. Я кое-что хочу сказать или посоветоваться с ним насчет истории Таджикистана, насчет истории Персидской империи, короче. Пожалуйста, отправьте его или их менеджер, их продюсер, не знаю какого-то, короче. Я бордига. Салам алейкум всем, я гражданин из Таджикистана Муродов Рамазан Ходжиевич. Хочу встретиться с Владимиром Владимировичем Путиным. яъне ки айни замон мардуми муҳоҷир дар ҳамин намуд положение ҳастае ки халқи оддии Россия қатид со суҳбат намекунад, қатид рафиқӣ кардан западло медона. ай одам мехоҳад ки қатид Путин вобихӯрад. Кое-что хочу сказать или посоветоваться с ним насчет истории Таджикистана, насчет истории Персидской империи. бози ҳама корош ҳамин партия медава меояд қайта советоваться мекунад. ки дар бораи Персидской империя гап доштаи. Да, а кто ж? Конечно, конечно, конечно. Короче, пожалуйста, отправьте его или их менеджер, их продюсер, не знаю какого-то, короче. Продюсери Путин дарои ки мега. Хоб. Ин ки менеджерош да. Да что ты, черт побери, такое несешь? Дар видео ози мегиран менеҷеру продюсерҳои Путин мебаранд дар Путин мерасонанд ки Рамазон дар ту алоқа баромадааст. ман хиёл мекунам ки номад Рамазон будан ба ту имкон наметад ки қати Путин суҳбат кунӣ, барои он хотире ки бо дар иҷа барои суҳбат кардан фамилияи Кадиров лозим мешавад. барои чӣ хотир ин видео дар паданалатски новостиҳо қарор дорад, хай аллакай шумо худтон фаҳмиден, ба хотири абсурдиш муроҷиат вобше дар умум дар Путина. ман хиёл мекунам ки бачаҳо видеои маро тамошо кардагӣ нест ки ман разбор кардагиам интервюи Путина бо Такер Карлсон. агар ки тамошо мекард, хубтар шинос мешид бо Путин. албатта ки одам айни замон дастгир карда шудагӣ ва дар ин бора гапи чап хеле ҳам зиёдтай, лекин ин рубрика дар бораи ин тарафи хабарҳо нест. мегзарем дигар паданалатски новостида. Несягон кас мара ба як айфони як Lexus бигирад. شعور شیدک کم نشید فسفسیت آلو بپرد بسوز پشموی خبرهای паданаладский. ман намедонам ки ҳамин одамҳо аз ҳамин кор чӣ интизор буданд. бароварда дар таи пушташ як шиша мондагия ба фикрам, типа ки ӯ одам дар болои ҳамин шиша меистаи хеле шишаи дарозай, дар шикамаш ба баллони газ мезанӣ, яъне ки метавонад ки шишаро ҳифз кунад ки шиша нашкана. қабарғоша ки ҳифз мекунад. бад ин паҳто на танҳо закони физикара, балки анатомияram ҷазир кардан. Несягон кас мара ба як айфони як Lexus бигирад. شعور شیدک کم نشید فسفسیت خبرهای паданаладский. акнун оғоз мекунем бардоро ба дарси забони англисӣ.
омода бошен. I'm really sorry. Amrullah Saleh. Yunus کو؟ یونسکو یک نه. یونس کجاست؟ I'm really sorry. Амруллоҳ Солеҳ. Юниску. Юнус куҷост? Агар ихе бигирем хай. How old are you? Ҳаводай ӯ. نسیان کس مرا با یک آیفون یک لکسوس بگیرد. چند روز شیدک کم نشید فسفسیت. خبرهای پادانالاتسکی. Камагум кадам. Ай девонаги ҳиндуош гузаштем, да ин тараф шудем. Ҳами хитоби ма ба зоти одам. Тупой нашен я хелами одамо. Тоба кадам и чӣ нағмай? Я вақт баромада будан дар ҳамин кадом одамира оби торача ҳатто мехӯрдану ким чӣ коро мекарданд. На танҳо ҳамин хе одамоеро ки ҳамин корро пеш мебаранд, балки ҳамон одамоеро ки ба ҳамо бовар мекунанд ҳамонро ҳам шунондан дар кора. Шумо ҳаматон зарари ҷомеаен. Одамое ки корро мекунанд ва одамое ки корро бовар мекунанд. Ба куҷо фикр мекунӣ? Як бор фикр кунда. نسیان کس مرا با یک آیفون یک لکسوس بگیرد. چند روز شیدک کم نشید فسفسیت. خبرهای پادانالاتسکی. گوسفند نکردیم. تمام چیزت بشم بیا. بزغاله نکردیم. بچم. گوسفند نکردیم. تاغر. شطور هم کردیم. با خدا میرم خدمت میکشم. این پاد آدم نبوده کو؟ Да, конечно. ман намедонам ки то кадом андоза ақли и одама ма баҳо битиём аз тарафи минусавоиш, албатта аз тарафи беақлиш ки духтарак ба шата мезана дасткара мешкана барои хирсандӣ кардан тарафи духта 5 метр некида дастша. маълум ай ки духтар даст надора. Мефаҳма ки ой билин кори безеб кардаем, духтар даст надора мега. И карад я дастша мета. Па ту фаҳмиди аввал ки духтар даст надора. Баъде ки як дастша мета бо мефаҳма ки даст надора. И карад муштша мета. Па уровни беақлӣ айлангули дам гузаштид. Да, конечно. Не, вай гитар зада истабад. Омахта шуда гитар заданда. میتین نمیتین؟ بله میتونم که در جای میتونم که کس دیگه نبینه. بر کسی که دلم شوه میتونم میشه یک کس دیگه که نبینه دیگه. Кумше. Девушка запросила 20 000. Яъне ки дар видео тамошо мекунем бародаро, духтар қаланги худша 20,000 $20,000 мега. Хоб тамошо мекунем, ба гап мезанем бародаро. $20 пулеминде. Что я сделал неправильно? $20 пулеминде акция. Gerçekten benzer. Ayıp bedavında ona. Siz gerçekten veriniz. Çok sumayımız var, yenimiz var. Mutluluk var mı? Жақсы. $20,000 дейсіз ба? Шамамен қанша болады? 10 миллион? 8,5 миллион. Мүмкіндік бар ғой? Ва представь, шаки и суми калон нестай. И бача мега суми калон нестай. Хурде ки о қадар бовар надора ба гуфтаҳои худаш. Ман намедонам ин бачаро ки заложник гирифтагия, ба фикрам ки падару модараша бурда маҳкам кардагиян. Агар ки ҳами қалинга нас пора $20,000 ба фикрам ки ҳуишон наметан маҷбурай. Ман намефаҳмам ки чӣ и бачаро маҷбур кардаестай аз оне ки бихеза багаша ки эгушка самбусаҷа дин эҷа чӣ ҳамира ҳамин корро маҷбур кардаестай. Хая бор шумо аруса я бор бинен, я бор аруса бинен чӣ نسیان کس مرا با یک آیفون یک لکسوس بگیرد. چند روز شیدک کم نشید فسفسیت. آلو بپرد بسوز پشمایی که
что думаете по поводу этого махра? чӣ фикр дорем мо дар ин бора? Мо гуфтанем ки ҳамон духтарак чемай $20,000 талаб кардан барои холодильника пур кардан камтар бихӯрад. Кто не в курсе еще, меня зовут Виктория, мне 22, моему мужу 61, его зовут Буся. Буся. ин 22 сола шуш 61 сола дар инҷа чӣ метавонад хоб фикр кунед дар инҷа чӣ метавонад сабаб боша ки ино якҷоя зиндагӣ кунанд? резки фикр дар сари ҳама мезанад ки мардак пулдорай бояй. Хай биё ку далша тамошо мекунем ҳамин хе боша. Моему мужу 61, его зовут Буся. Буся, покажись. Я Воточкин. Красава. аз оне ки мега ки хита нишон буде инҷа фаҳмида мешавад ки духтар камтарак беақлчоп ҳам ҳастай барои он хотире ки так вид нае ки мо дидестем ша бо мега хита нишон буде бои тасдиқ мекунад ки инама ҳастам. Хоб мо тра аввал дидеста будем. Его зовут Буся. Буся, покажись. Я Воточкин. Красавчик, да? Да, и у нас дочка 2 года и 3 месяца. Вот она. Вон она. Бегает. А это машина, которую я подарила Бусе на день рождения за 2 ляма. хоб дар инҷа паворот чи далакае ки шумо дар аввал хиёл кардем ки ин мардак бояй ба хотири боиш мумкин ки ин духтари 22 сола гирифта боша. неки дар инҷа мо мефаҳмем ки наоборот духтар 2 миллиона мошин уда тавфа кардагиай. На день рождения за 2 ляма. хай дараҷаи беақлиш аввал маълум буд ки дар вақти дар камера намоён будани шуш ура мега ки нишон бутехта. Хоб мо дидеста будем аввал. Это редчайшие кадры. Да. албатта редчайши кадр ихе чиз мо дига намебинем. видео навбатиро бардор тарҷума мекунем ки бо боли хубтар фаҳмо бошава. яке аз сделкаҳои нобарортарин, яъне ки як зани франсуз бо номи Жанна Калман соли 1965 ки дар он вақт 90 сола буд, тамоман бепул мемонад. ҳангоме ки ягон чи барои ҳаёт надоштак, бо як адвокат бо номи Андра Франсуэ Рафе договор тартиб метан. яъне ки мувофиқи ин договоршон 2500 франк и одам бояд ки ҳар моҳ ба кампир медод то мурданша. вақте ки кампир мурд, квартираша мегирифт. агар хе фикр кунем, адвокат хеле ҳам баақл будай ва барои чӣ хотир мо дар аввал ира сделкаи нобарор гуфтем, ба хотири оне ки кампир 90 сола буд вообще. чанд сол дига хе ягон сол дига моро мебина мебара, зато ин мардак мумкин аст ки 2-3 сол дувни мазори бу партияву баъдан соҳиби квартира шава. не ки дар инҷа паворот мешава. яъне ки кампир давоми 30 сол $2,500 ҳар моҳ мегира мувофиқи договор ва боз пешай марги кампир худи адвокат мебара. худи адвокат дар синни 77 солагиш аз дунё мегзара ки дар он вақт кампир 120 мерава. ва аз ҳама даҳшатнокаш оне ҳастае ки баъди марги адвокат бевазанаш 2 соли дига пул метия ки мувофиқи ҳисобото дар давоми 32 соле ки ӯ и кампира сум додан мешид ки чунин квартира 3 та бихарӣ. Несиягон кас мара ба як айфони як лексус бигирад. Хабарҳои паданаладский. А где детям курить? Вот где детям курить? Они в машине едут с водителем, они курить не могут. Стоп. Из школы их не выпускают. А, не выпускают из школы? Не выпускают из школы. То есть ты все время где-то, ты все время в школе. А, То есть если, нельзя на есть перемене выйти дети, покурить? которые курят. Ну сделайте детям уже место для курения. чӣ? мега барои кӯдако махсус ҷо кунед то ки ӯ сигор кашида бутонанд. барои он хотире ки дар ягон ҷо наметавонанд, дар мошин наметавонанд, дар мактаб наметавонанд. пади оне? Да, конечно. Пусть идет на улице за окном туман. На душе так и тяжко мне, в голове дурман. Mashg'ulim turgan joy. Bormi olib? Belimga beryapti-da. Neydi-chi? Nima yo'q? Ko'ka deysiz. Rosa kuchli og'riq turibdi-da. Qayerdan keldingiz? Namangan. Birinchi kelishingizmi? Necha yil bo'lgan? 10 yil. 10 yil? пеши бари рақабида аки чӣ маъне дошта бошад? типа дард чайқай мегираме партоя? Колосамам қомасд. Колосам қомасмidi? асри 21 соли 2024. Qani og'riqni? Куда катится этот мир? Qayerga ketdi? Zamina man knema froме. Chidamasdim og'rig'iga. Hozir qanday bo'lding? Yo'q, umuman yo'q. Tavba. Конечно, tavba ba kori шумо. Ha. Kecha kunduz og'riq. Endi nima qilamiz endi? У қадар очрада у одаморо бин бу дар гарми шамол дода хичон дар очради судаган ки дарчона меброра.
охи дарда бироварда метонист аввал шикамша муолиҷа мекард. Ранги сегонагӣ дора истодагӣ. Belim bilan tortdim, mana shu o'rtada belim mana shu yerga tortardi, turolmay qolardim. Endi-chi? Yo'q, hozir umuman u ham bunisi ham yo'qolib qoldi. Yo'q qoldimi? Balla, Allohga shukr. По номи Аллоҳ мегиранд. Куҷо рафтеста ин дунё? تا کی میخوای این دادن ادامه بدی؟ تا کی؟ من تا کی میخوام بدم؟ من دوست دارم زیر کی شهید بشم. خب معلوم شد که کجا рафтеста ин дунё? Да, конечно. بچم من اوشک به درجوت نمکنه مگوم خب فهمیدم گفتم که فهمیدیم که کجا рафтеста. тарбияи насли нав. Сеюм бора гуфтам малакай фаҳмидем куҷо рафтеста. Тамом шуд. Всё. Kalan so'kkan bola oq bo'ladi, esidan chiqarmasin. Otasini این ویدیو رو بردارم در یوتیوب مونده نمیتونم برای خاطری که بالیوای میکنه این بچه پدرشه میتونید در تلگرام کانال تماشا کنید. سلکه تلگرام کانال در پادکست و یک کامنتری ذکر پیچیدگی و همچنین بردار هر هفته روزی گذرانده میشود در تلگرام کانال میگذره پریمو افیر که ما подписчикای یوتیوب دا سوم تقسیم میکنیم. 5000 ما تقسیم میکنیم بردار هر هفته، لیکن هفته گذشته ما 10000 روبل تقسیم کردگی بدیم. برای خاطری که با یک اسپانسر دیگه پیدا شد که در بالای 5000 بوده، با 5000 دیگه کوش کردک. شما معلومات پورش هم میتونین که در پریمو افیر گذشتگی زاپیس شما در یوتیوب هم پخشیدگی میتونین ببینین. وقتی پریمو افیر رو در تلگرام کانال میگذره ازначально برای غالب شدن در این بازی چیکار کردن دکورای هیچ برادر این در بین подписчиков تقسیم میشه. талаботиш ҳамияе ки ту бояд дар канал подписатсия бошӣ, лайк мондагӣ бошӣ, коммент навистагӣ бошӣ, тамом. Ва дар давоми ҳафта чанд видеое ки мешава, аз байни ҳамон видеоиш ки аз 1000 лайк боло дора, мо ҳамон видеоро гирифта аз байни комментош интихоб мекунем. Мисол 5000 дошта бошем, агар 5 нафарда 1000 рубли тақсим мекунем, случайно интихоб мешава одамои победител. Ва агар ки ягон каси дига боша желающий ба мисли ҳафтаи гузашта мо дар Parviz TV 5000 дига бо самгузорӣ кардагӣ буд. Любой кас, любой блогер, любой каси дига ҳам боша, мо аз номи канали ҳамон гуфта тақсим мекунем. Метавонед ки дар ин кор самгузор бошен. Ин кор албатта ки мо давом метем бардор то вақте ки дар ин кор сарпараст дорем. Агар зиёд ҳам шава, агар худ 200,000 ҳам ки рава бираса, мо ин корро давом метем. ё ин ки агар ки набошан метавонад ки ба оинда бо пауза шава ё ин ки ҳама вақт давом накунад. Хоб яъне ки шанс ҳаст бародар одамои канали маро тамошо мекунанд. Ман шуморо медонам пастайна тамошо мекунин. Лекин ҳаст одамо дар ин байн ки пастайна тамошо мекунанд ва подписатсия нестанд. Бинин, ҳамира ислоҳ кунин. Бо диққат бошен, гӯш кунин, лайку, подписатсия дакунин. Да, конечно. Подписатсия кунин. شما از کسی که بیا من را خدم از اوج کنم بردارم. من توقع گلگا که دستارد من دفشه به گاب زنم. بیا من گاب زنم میگم شد تو توقع را ایسا را دور کردی. سالات بودش. تی سالات بیزی بای. بگی خیر. امی سوزه. من اینه جو مارا پوش ایرا ماما هم دختر. نمیمونن گاب زنمی. اینه توقع گلگلا کپوش و توقع داونو میزیبا دات میزیبا. به من جلک بگیرم که دایی گوداگ میشته گبده. ما کاروش دابولی سرت گل میکوریم گویا که تو مرده‌ای. این خیلی بیشتر حرمت میکنن. با خدا میرم خدمت میکشم. این جلک توزا آوردم. نیک تو خیره دفت که گل داره دابولوش دختریه چه خیلیه. از شما میخوایم به من چند روز وقت مشوره وقت صحبت بده. خب یعنی که نمیدونم برداره وقتی که من این ویدیو رو تماشا کردم خواستم که همه خیلی از بوچ کش کنم نو اوریجینالش بردارم. من این ویدیو رو میپرتم در تلگرام کانال اگر در کار تماشا بدونم میبینین نو خیال میکنم که واریانتی از بوچ کردگی ما خوب تره برای خاطری که پروست میام برآمد میکنن اینم خیلی حادثه رو بالاشون رخ میده. ما یک رقم سرطان شکی شدیم. دوستایی که ناخونای تیتنشان یا چلیکش کلته یعنی که یا چلیکش ناخون نداره.
کیوی دستم نشان بده نی ناخونت نشان بده اوه او پینهان کرده سای این میده همون چیلیک شد خیلی دارد در فکراتون دور میره برای بینی گفتن شوخی. نشیگو کسمارا باید آیفون یا یک سوسک بگیرم. شهر سیدک کم نشید فسفسیت. خبرهای پادانالاتسکی. خب ویدیویی که این زمان تماشا میکنیم این صادر کردن جنایت در اوغلی گاوها است که گاو الا با گاو سفید سوی قصد میکنن. توسط بالوای میخواهد که او را به قتل برسانند و خب میرود در بالای گردنش. همین طریق او را با مثل حبیب نورمگامدوف بالوای میقپه که گاو سفید در بالای پشتش یک داغ سیاه با مثل کونر مگرگور وری زمین تپ تپ میکنه لیکن سودیا نیست. فکر میکنم که سودیا همون گاوچه عقیب بودگی لیکن خلاص کردن نمیتونه زورش به حبیب نمیرسه و فکرم و کونر باشه در این وقت لینگاک زده است زمین یعنی که تپ تپ کرده است که سرش بتیه حبیب باشه سر نمیتیه. نمیدونم از چه سببی باشه که حبیب در اینجا خیلی هم غضبیه با فکرم و خاطر در درون اوغل بودنش یا اینکه ما گاو مثال آورده چون از بود که کرده استیم خیلی هسته که یعنی که حبیب سر نمیتیه. خب تا حال معلوم نیست که حیات بعدی گاو الا چی شد و با موافق کدام استاتیا او را سود کردند. من خیال میکنم که او را حکم قتل داده بعد سرش را از بدنش جدا کردند در یگان توی خوردن شد. Светочка, ты супер, богиня! Молодец, Светик! Да. یعنی که آدمایی که در چنین گروه ها اعضا هستند معلومه که اینا عقل ندارن، اینا در کلشون برای زیبای و البته که در اینجا نشان داده می شود که کلایی که مغز نداره چی در کاره باید که او را به مثل چهارمغز در تای کرپیچ مونده بشکنی. لیکن متاسفانه در اینجا این کارشون عملی نگشت و کلا نشکست. Мы не виноваты? Так, чи як бор дига? Мы не виноваты? Нет. خب یعنی که دو ماشین به یکدیگرش برخوردن در ماشین کامرادار همسرش از شفیار میپرسه که ما گناهکار نیستیم. اگه حساب کنین که گپ چند بار Мы не виноваты? یک بار نه گفت تک تک نه تو گناهکار نیستی. Мимо поехал. خب خیلی شما گناهکار نیستین و هر دوش یک دیگرش زدن دلش میریم گوش میکنیم با چی میگه. А кто? А мы не виноваты? Ребят, мы живем в квартире, в которой делали ремонт зарубежные специалисты, и водонагреват, ван кулчат, комнат кулчат, холодник, концентр... Что это? Туплепо, блядь! Фартук, комната раздке, плита, духинка, старални. Открываю щиток и думаю, ты не можешь так повести, блядь. Немножко даже страшно стало теперь жить. ва бародаро, як лайфхактон мегум, шарт нест ки ҳама бояд ки забони русиро сатфоиза будона. Лекин ҳастай Google, ҳастай переводчик. Мақсад ҳамин калимаҳоро бинависен, тарзи дуруст шуна ва дар чунин ҳолатҳо пазор накунед худтона. я вақтҳое ҳам хеле видео хеле ҳам бисёр шидагӣ буд ва баъд одамо мегуфтанд ки ҳамин хеле одамо дар байни халқи тоҷик бисёр шида мардуми тоҷик ва ман ҳама вақт мегуфтам ки бародаро дар як коре ки як одам мекуна миллата ҳеҷ вақт гунаҳкор накунед ва инаи видео
тасдиқи ҳамоне ҳастае ки дар инҷа намедонам ё ки Эрона ё ки Афғонистон аст, скорее всего ба фикрам Эрон боша, ки занша бо дигар мард меқапа. Ва ин кор бародаро дар на танҳо ин кор, чӣ корҳое ки мисол ягон мушкилиҳое ки дар Тоҷикистон рух метавад, дар Россия рух метавад, дар ҷои дигар рух метавад, и дар байни миллат рух наметавад, и дар байни одамизод, дар байни зоти одам рух метавад. Ҳамаи корҳо дар байни тамоми ба вес кураи ҷаҳон рух метаванд. ин хел корҳо дилхоҳ намуди ҷиноят, дилхоҳ корҳои паданатӣ дар ҳама ҷо рух метавад. Фақат мушкили дар ҳамин ҷаҳ мо ки вақте ки меброяд ҳамин хел кор мешавад, ба як одам меброяд мегӯяд ки ҳамин кор дар байни тоҷикҳо дида мешавад, дигар дар байни миллатҳо нест. и хелу хел рӯтона ба кунтон сиёҳ мекунед. ҳама кор дар байни ҳама ҳаст. бас кине миллат чӣ гира. номи худо мегум дар ҳамин рӯи дунё як авлоди паст боша, ҳамин авлоди худна и авлоди моро ҳамин ҳам фарза ҳам қарз дар ҷориш буд ду тангаи рӯи мекунӣ, мегӯя рӯзи тангида то гусалара дераждени мекунанд, мирх тухмкун шида дераждениш мекунанд. охи она таго биё иҷаи ҳол зори мо раби она шаго хован мо бедорем дар ҷору заман то биго Москва ҳамин набоша мо чико мекунем. ин мужик ҳабиҳат асабӣ кардагиян, лекин аз як тараф рост меган мутаассифона одамое ки дар муҳоҷират нестанд, одамое ки дар умум одаме ки худаш агар кор накуна қадр намекунад. вақте ки камтар агар роя кунӣ мезиқан, агар бисёртар роя кунӣ меяд ки занаш сумуш бисёр шудаe. фикри ӯро намекунанд ки зиёд шида агар занаш ки меҳнат зиёд кардааст ё марда кунуша зиёдтар дарондааст. хоб бардор дар ҳамин гуфтаҳои ин марди муҳоҷир мо рубрикаро ба поён мерасонем. рубрикаҳои дигари канали моро тамошо карданашо фаромӯш накунед ки ду видеои пешинаи канал дар болои экрани шумо ҳастад ва дар болои экран ссилкаи Telegram канал, ссилкаи YouTube канал, лайк подпискаро фаромӯш накунед ҳатман, чунки мо ҳар ҳафта байни шумо 5000 рублиро тақсим мекунем. рафтем.